patie Ndio ngai no sema bindaonde na mabindaonde ngai no sio wala bonde ndi na kutwilela wati ndata na ndi nenda kukebya na ndio tho chanthi no akirunguke ni na mweni ni wa mina kumuona na ndi twithia twitumanya nake kibinda yake ambe kwitha Mutongo TV indi be na sindula wikite mbingi tumite twithia twibango ingi kukomana nake na ngai yesa kwikia yes atwakomana kini kilungu cha inengo na mikalile ni tawasala chebeti wambua aindi kikuki yake la wakatano mwendo no wasaili na nusu sia ya maweyo enda kuthocha tukwatiane na mweni witu ti mweni muno balawe na nizi nuthiukite kundu kwingi muno kola wikite ciathi ciake na ciathi lingi unacio wititwe na mbali ciake ni kwathima watindata na kana tindaneza kambi ya kindu kicha Yesu kimoyo kikuniro wa Mutongo TV twakila ngiante no ekadala na iwe kala kabitika kwa divata nako light musio kwa Yesu kwera na ndiye zika na yu Nendwe twakomanie baingi myake nilika ni 2 years ago twakona kindu cha Yesu twakona maundu bengi twele anone nyene wanda bisindu pingi muno na ave mwana munene nake bana beno abalukile mwambani kuni ndo tokele kindu cha mbe isitumeka mirea babyo wenyu upaisito yaku kwa alama takwisi engine makwisi lakini yu mayesi nizimundu mbindo aisito yake ya usani umetoka mba wiba kana twende. Asante. Ndombe nashukuru ndo kutoka studio no. Anewe moyo mwingi kwa masito ndio Chris wa ndone kana kinduke cha Yesu. Yani mutangi ondo ambe mwini wambathisi yako mutaya ngai na numete makuweni. Wa huo wote utoini wa mboni. Kuni kwenzi yaitwe. Ni galama sako. Ndi museo ndiendenesa. Ndidi na balo watangi yo nelo meje Yesu na ni museo nyi. Ministry zongete. Thank you. Na kwe Mungu. No twanye lengi twe bana ti ndo na potwana. Oh yini museo. Thank you. All right, nenda mwana musesi ya Mutongo TV kindu chambe. Kila twese muno ndonye Chris wa ndonye ni badisi yake na wasiongi wini lana wo wa susumbi sia ambiye witawata na performance yake la wethitwa yikia kinganga no sibia nima kitwitu kita kinganga crusade kizo kana we nwazi crusade ya ndo ne nyango ali nyingu kwatha ndo de lo kona ndonye bakubi na kuthio mane wone kinengo ile tunene yake nengo wone kinengo chako kuna piano cha wini cha gitaa na unuwezi utungo wathi ndaye ona kwamba ndikembathi twina kemwe kwa imwe mbinu wa studio sito muthenya wa mombe tena nisie mikalile yake ndo twasi yake ni kilungu cha inengo na mikalile tamundu ina kinengo ana mutabanya wandeto yangai na inde yetu kuna keyboard tusunge isi niyo purpose ile nene alatu ayena ku chali ni kingi si athilo bangiti ibo kamba festival na ingi bingi kuna watu walishtuka sana na performance yako jizika na wali stage ni wewe something mashabiki mama kwiti sema zetu tunataka huyu naona mayo kwitia kindu mele amema shema kwa minute wende hata tamundu nyenende za Mungu kuma ibinda yo na ni musio nyo pande wako kila kindu kisio wathi tukunite muno kwa kunieka amba tokota kunafuka festival na twakuna cia thingi mpingi tukunite cia thingi muno pipa ni tatalika twende twakengi weekend ni cia thingi mpingi tukunite na ndo labyo wenyu uyu kwa mundu la yuta kwisi ukwizo Chris ndonye na ni mimi ukakudwe wenyu uyu yelesie kuwa yuko Chris ndonye kando na kwitha mwini na mukoni mawathi ni weta ambayo mukoni ambayo Chris ndonye ni mutabanyo wa museo na Chris ndonye ni pastor na Chris ndonye kanisa na Chris ndonye ambiye na kanisa na hata ineto wathi kuwa ambiye kwitha mutabanya kuwetha mutabanya kuma tene eka yu andu mambese na wathi nyina ambiye na utabanya kuma 013 na panda na plant church yake 10 yes actually 15 mwako ni sherekea 14 year in the ministry yo tabania na ya wini 2013 wona plant ye church nde anda anybody nyina plant ya up to now kanisa la nudumia na plan ye 2013 ni ya up to now I'm the senior pastor there. Please nenda wetoni alika nyomwe cha wote tumbete yingoi I want to attend one of your ministries ile ngitwa ibani neiwe muno twaninia neiwe we quote Biblia na nenda Biblia no mezi nde waundu no nanu mezi ungu nyenu sinye na kumamia na kindu cha Yesu timu imwe ya kwa kitu kituyita timu kindu ki na nyonyeso
Nimiende mazonga mazonga muno na ndio umetupu na mimi ndawa chathuka era kwanza ndepe no mubi na chathima tu kukilanya kusapotiana entry song yoni kendo ke mpaka ini mama ngwati sio songa na zino nyema isonga muno so nyine mutabani na savale ya kwa ya ministry nyine asenonete ngai ande that muno umelana mbiye kwa bikia azingwite ministry ile imbalance yetu wini na imbalance yetu atabani na kila kitu kisongete kanisa ni muendeze shirika matabe tu obo kurusedi ni kunitwe na umbwathi na gono kunitwe asiathe ni kunitwe na basonge to binanga ino mbeani na mwa ngwete we mwingi muno na kila bantu twathi tuona na unaendelea kukua yako inaendelea kudika kana ministry no na inengo sia kuipe bantu ipiete ngaini museo pepa ngai upiete ngai nondethetie na ndio ya nai na ndio kwa nai ndiye kala nai yani nyinende nza ni mwathime ndiko sio isi ni neno pe mutro nakwithia ati isi la tunene ya utabanya waku nundu be andu muno mwisi be andu be ala ibitu kwisikuma tenange osu na be andu mano kio Inu ni Mutongoi TV. Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya numba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wa vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash. Ongelanga mausiao na Dehus Kenya, Nunduva Dehus Kenya. Tena utaalamu wa miaka mingi wa kumandheonde, yulu wa kuongelanga mausiao maindo. Kwa kuseubia leu museo, ula utatitwe na ukatumiwa ni aimi kumandheonde. Tena complete feed, ula niliwi tayari na wina mandeni onde. Mema vulanie makaseubia leu umwe. Tena concentrate, ila aimi mavula nasiana maleu alamedheana mota mbemba kana mavia ni kana kusuvia ngalama ya ndithia na tena speciality feed ulani liwa ndithia ila ikwiana tena liwa nguku sia broiler kusiongela kilo na kuikithia nisia nene pa mituki liwito ni kuma kwa tusuito nini kubika kwa nguku nima tena layer feed na ila itethea sia nguku kulecha matumbi maingi na maseo tena maleu mangulue sia muika wonde alama tumangulue inene vanesa kondu wa nyama na kusiana nesa yani kuikithia waithia ngulue kumali nini ikasiana nginya ukesa kumitaka na kuthinza ikatunga lato munene tena liwa ng'ombe siathia nzau malondu mbui tutena na tusau maliu maitu maseobetie kuongelanga thia kuseubia uima wa mwe waindo kuikithia muimi ni wetha na ndithia thina vaita kwake kwa maubombe yange kana kuthoa liwa ndithia yaku nena na Dehus Kenya Limited kwisila noti mwonza inya ile itano ile imwe thandatu itatu ile kana utume email kwa info.ke@dehus.com kana ulike kwa website yetu elani www.dehus.co.ke Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science netuita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame ukose bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa bauikala wakwambelelia
matuku 29 mwe wa thanthatu twe makindu kwa Ekati Building kuthengeania na ulikilo wa General Hospital wa kele matuku 30 twitala kuthengeania na Flavors Restaurant kati wa Total Petrol Station na Eastman Supermarket wa katatu tukwe mumu wa mwanza twe matu stage kwa kinatwa Sacco Booking Office kuthengeania na Matumat Supermarket wa kana matuku ele twe kitui Red Car Mall na wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya Mbitini kungethanisia na Chamato Hotel wa katano matuku wa tatu Masaku Complex Inn kuthengeania na Automat Supermarket kuthengeania na Bata na wathanthatu matuku wana twe Mololongo 3Ds Hotel Grand Floor katikati wa Automat Supermarket na China Market. Kwa maobombe ange tuthoke mobizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wendegwe no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambia ola museo nutaomeona tabateke esilia yeye mwaleane mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe watu wawane via tausi wana ithi bandu batekindura mama ucio na pesa bajewina kabonchi ikana nake kamundie kaela no kamundie kale kombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo dhimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nedio mathiava ake mama wewe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha Thambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saili na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde yani mwitu yawe aende wakomelele mwana sawi yonthe omituki ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usunge waniye kuyanza ni mauso wesia niwe atikoke Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndoilite kubatithia na uima waku wamwe Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa bauikala wakwambililia
matuku 29 mwe wa thanthatu twi makiendo kwa Ekati Building kuthengeania na ulikilo wa General Hospital. Wakili matuku 30 twi Tala kuthengeania na Flavors Restaurant katikati wa Total Petrol Station na Eastma Supermarket. Wakatatu tugwe mumu wa Mwanza twi matu stage kwa kinatwa Sacco Booking Office kuthengeania na Matumal Supermarket. Wakana matuku ele twi Red Car Mall na wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya Mbitini kungethanisia na Chamatu Hotel. Wakatano matuku watatu Masaku Complex Inn kuthengeania na Automat Supermarket kuthengeania na Bata, na wathanthatu matuku wanatu Mololongo 3Ds Hotel Grand Floor katikati wa Automat Supermarket na China Market. Kwa maobombe ange tuthoke mobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Inu ni Mutongoi TV. Ndi mwendo musisi wa Mutongoi TV na ukethia ingi na naothocha thini wa kilungu cha Inengo na mikalile muthenya no mombe tuthoketie mwini umwe winguma ni mwini munene ni mutabanya ni mukuni wa keyboard wa gitaa mwini mwandiki wa imbathi kutunga na maundu maingi monthe ni mwatwende na kunena nisia kana kunena nsia bande no kilungu cha Inengo na mikalile isitu yake ni Chris Ndonye timweni kana kinduki cha Yesu kimwe ni twasalisha beti wa mbuya ekani muthoche twende na kutumwanya yulu wa Inengo na mikalile ndasi sio ndeni wa wathi wini wa umeteva mundu uti wini ula wa kawaida wa kwa sia nyebeti nina wini wa kwena sindu bingi muno ndita winebeba na wese nyene kwatikane ndisemba bitia mwini no aini matwika nani metha na umo aini angu kathi ya umo wone wa spirits fulani siako mabeba fulani au yu nela na mamie kilu nye na kitio kuno lwa wini wako kanisani nekana wikoke na mabeba nekana nine in the spirit of God ichutu mino wa stile sia wanguna siki patoka nyomono na sia sechula ya dunia lakini ni sina ina gospel way message nondo bugati ni message tio ni manu ina sionezi ya Yehova atwazi ile tu na inge mpinga nge akali atoiga nataka uniimbie nyimbo mbili la tuone ni ambathi yangu actually mbinyo to part to nini to ambathi tatu ndao mbine wa dueta wa Kivulanyo Kivulanyo na mbeno ekadela kuwina tu just vocals Kivulanyo ni wathi uninete siendo itwekete ndulu adhisu ina wate maundu ala moneka tamome muyo matwekete mwakisindu isamite ndulu nanziela yoneka tayo yimuyo itwekete mwakisindu thindu itamite ndulu aya pati ya mwise lokwenda nei nawe ngai ola wetu kuthaitha tingai we wakubulanya na ethanu kwenda thaitha muthaithe bate kubulanya ngai ola wetu kuthaitha tingai we wakubulanya na ethanu kwenda thaitha muthaithe bate kubulanya ona endelea nisite kusisia ngona andu wala tukuthaitha nitwisite mwakuvulanya utangio kasi ya Musa nisite kusisia ngona andu wala tukuthaitha nitwisite mwakuvulanya utangio kasi ya Musa wesiria mutangi wa kilabu withila mutangi wa kilabu akwete kikombe ainena na Kiswahili lete mwavile tulivyo withila mutangi wa kilabu akwete kikombe ainena na Kiswahili letemwa vile tulivyo uyikalanga uili kasimuni oyo na maundu
ona kuoke kotelema tenene kiandu maitu sindu twikie sio mbingi na wakulo yambio pata na kunena ndeto ndumani kui mundu mwa mulungalu ni kwiya tusioke Yesu tuwekane na kufulanya Yesu ndekwenda kifulanya kevindu na chenile bwana. Now lifestyle ya kiumundi ni blanite muno na niwo kitumina ngukeyu wathi wakwira ila message ya yani ni reality of the things wezi kaida kwa wina it is a short part lakini ni the reality of the reality kila kiende wathi wa mudia ndino ekathela ndino ekathela na sindu sionde ikavita kila chadha niwe na muvaka choki anie ndino ekathela na sindu sionde ikavita kila chadhani we no muvaka choke anie ndeto no tavisie ni yumitie kenda uvinduke kuigia baka bandi kila wanda visie nekane na kuobonde now I think message ya kuo nyo kitumini iwe waita package kuna vile umejipackage mtu nye na kutabisi ndeto ni yumitie waambie wenda wathi no kana wathi kutabia ndeto waambie wenda kithaitho na kuigia kithaitho waambie wenda ndeto nye na utabia ndeto Nona full yote no kwatie kila nguku ya wini waku ni musio no wasio wini laba neve ni nako wewe wazo ni wini nyenga ino either ni na you make ndio ina nondo ndo ina kaindoka no akona yu izira matamana yukauyu kau tena ko ndo feya pa no ko kila ukathiu no kana yeu wangi tukutana jimu gawathi wako yungia monaisi ya voice yako thenda thunje ndo yilie kinduki cha Yesu iki moyo utu kinduki nenda kukuya wini uno akubanje tukwikana na gwata wini wabanda nibangite kutumia kutabanya ndeto yangu only that na second uinenga mbesa Pauni bwana matani ya ready tafadhali na kwata mundu tukata ifanya na muno atabanya tusijifanye aubirie kwefanye kwinge na makanisa kwefanye kwinge ni mungu ni wasetia makanisa cha mwana zetu yeko manga no wambeta kwa ndwambe kwa ni na kanisa ni ya mikutana kwa ila kutoko manga ukwa kuambeta ndwambe yombanie kwa ndema please Nikki no preaching of gospel is free but transferring and taking the gospel come to a gospel it's costly kuna banyobo ne mana indi na gokotwa obo niwe kanisa wanene ya financial purpose of it na nenda kukulie emwe ndo makweli antie ndo mana challenges ila wewe wisla hata mundu yu pa mundu anakukuya na ndo mtabanye sikuje kwa show yangu bure ukuje ni nangasia ako ko perform kana yekuita utapasta na hivi anakwenda performance maybe is some of the challenges la kama nana sio na sila wewe kama ni tena center siba challenges za sibo muno ndo ni wa gospel kwesi yangi ni makia ondo medamesikie yani lakini ni ma gospel we are taken for granted na yumundu takwa nyendina playbacks ni playbacks afadhali ndo nakajibando na inamwa ngilitano okay ndo no weweka amembi yeku andanza ile nyongwa ambenye ni bandi ni mafuta ya kulimangita ni vocalist the mandanza kindu packaged nanye ni system wa miyo ni miyo da ukua yu ila ukwenda nuke kwina kwa na paike ndo nengete pai transport pai appreciation ndio ni make hata kufika kwa na team yakwa niona na miyo yakwa how will I make it to come so we knew kendo chambe we knew kwa ni where the ministry is also my business nibone kwa ataacha oya ndiko sana sato chate ngwendo vanga chade kinini ningoza nyebacha tena kuna chate na level ndo yani kwa hata kinini na kinene niko na chate na level yacho chate cha level ya ndo 20 okay mukao chate cha level ya ndo ngili au ngili so unaona kuine na chate na level yacho kada chate chuki ya choke tanu ngili 50 nuka na level hizo
Sasa you get ngili 20 no kan ni ando ngili 20 no ka level. Pai challenges sie bombinge muno ministry ne no. Na wathi ni uyu sitha sipo susueta mundu kindu chambe challenge kimu ndwambe kitha kimbesa. Mbesa ni challenge muno. Kwanza muno ministry ni ya gospel. Kitha challenge. No seneke. And thank you number koni kwa kongolia kwa une kanani kinene. Challenge kila kitha kipo no mbi kitu ibangitha siasa yathi. Taundu ndanzi ibangitha. Mundu andazi no hapo nisimu wengania nenda kwa mbethangu no kakwina kwaku no se momone na kwinywiwa kana thewa mama ni mana chenu ukona yukito wekitai baiba zogo ni asimoka muya bangethesia crusade nondo kendo chambe ona ndi afford ile wo kwethi ana nini ala mi afford cha kendo na mamro ya crusade benefit ile kwata ni andu ala mi otange ati lazima matange wabota bana si wakutange watange weka na kutange ati lazima mwaka kanisa no matavio ko kendo chambe ite tutegemea aweza kwete wachati naweza kwete wo crusade na crusade ndio kwata mbesa mbingi niki crusade tutonera 2 days kana 3 days kana 4 days na no kwete team pazo zino kukwepea nomba niwe ukipu pau appreciation lot no kwata ona yeza yani wikiteza waji to kuthiko kupanga kando na aini yange masecho niki aini yange masecho ile mo bangi dia ndanzi through yo no bangi di chuma keima kila mugana niki ilabu ni mbingi naka ine ilabu te mbingi na ndo meiko kakunywa na ndo la moka kusunga mali unywa bundeni uwenda ibethia venue na baike ndo ibethia we oza beso momoni asante to masembeta mnona nondu no tusungie na ndakukule mokuli ele na femina ikuliambe what is your future plan on the package ila winayo future plan ni kuita na great nenda I want to be great evangelist. That is my plan. That's the reason now nenda na kuambia nenda na tumike chukua nenda kuambia kuita na very powerful crusades ugetianga kila weekend pepa and preach ndo newe patecha thikenge kiara mundu ndika kuna acha thike nini and I'm sorry to mention nenda kuna siadila shukuna nanga. Amen. That's my vision. Anytime from now. That's the reason nenda na kuambia kala na kwatoka nini ndio waambia ndio waambia nenda with na million na speaker more than 50 nenda kuambia quote siadi nene siadi ukete ndo nonye kamba festival the bwa crusade diliu muthena kitu kuma saa mwanza mpaka saa 3 weyo pailiu. Thank you. So kwa kweteki social media siaku na last message kwa mafans to expect social media sia kwenye TikTok rito wa Chris Ndone, YouTube Chris Ndone isito no imwe Chris Ndone ni Chris Ndone kila bandu bonde wasachi Chris Ndone no mbona message yako kwa mashambiki expect yai kiuna weta mone thangu yako crusade yokai tafadhali tuthi ni umwe crusade tusoge buu na crusade bondo kuna wati patema koteko thimio si adinge ndoka gwada ando reka 30 katika 45 huko uma paka likamwini mungu crusade ngo na even 2 hours ando makiane okay crusade kama mbone dhambo yako namba ya simu 0703 109 239 sio kelela 0703 109 239. Thank you. Ninywe employers mama ninywe mbandikete mashambiki subscribe channel ni chako subscribe follow TikTok follow Facebook na we enjoy ona kalaka kubamba we comment oba we share namba twende ya no munenga binge munone siyoko. Thank you. Yes na indi nundu amasane ndati minyeba unikana tukwate performance you ya Chris Ndonye na miyo yake na muyola wake ukia kwite kini kunungu chainango na mikala ni twasali shabeti wa Wambua mitandao ya kwa yonde weyungwati atasali shabeti wa Wambua oito amposunga na indi tuamino sunga tuka manengi kwa kata anongita o